y'Imana twayumvise twayumvise kuva kare twigishijwe. Reka tujye mu mwanya w'amasengesho nayo, kuko amasengesho niyo uhagaze mu ijambo amenagura ibicaniro mu izina rya Yesu. Urushana sinzi ko hari umuntu ashobora kudufasha gusigura neza urushana. Ari Bujumbura umenga na urushana rikunda kubaho hano iwacu Bujumbura. Ubundi urushana rukunda kuba mu kwa kane, nibyo mu kwa kane. Ari Bujumbura muza kubona urushana, reka Bujumbura nta rushana rwanda. Jewe ahantu naho naza kera ruguru haba urushana umenga imvura. Sinzi ko ari imyaka yanahindutse, bishoboka ko imyaka yahindutse, ariko mu rushana sana mu rushana abantu ruguru bajya ubugari cyangwa umutsima w'imyumbati wirabura gusa, wirabura, kuko barasoroma imyumbati bakabura aho bayanikira. Imvura ihera mu gatondo ikagera ku mugoroba irara ari jojojo, igorobeza ko ari jojojo, nta muco. Ugenda ku rusengero unyagirwa, utaha unyagirwa, ibyo ukora byose uri kuranyagirwa n'urushana. Abantu barya umutsima ni ikibazo gikomeye, ari n'ababurara bafise ibintu ngaho babuze bimwe kubera urushana. Ariko abantu babaye ruguru ibyo bintu ntaho bigeze kubibona. Biso nabo se baja ku ishuri imvura igukubita ugataha igukubita ujya umwanya wari wose urushana. Rimwe na rimwe no gusibuka siba kubera urushana, kuko yarara ko umusiza bikabiri kiragwa ikiriza ko makabuce. Ubwo n'urushana. Urushana ruhagarika ibintu byinshi cyane. Urushana ruhagarika ibintu byinshi. Urushana abamariyaje mu rushana turetse no mugirira imanza ino i Bujumbura mu masare. Ahantu ruguru bakora amashitingi bakaba ariyo bamanika cyangwa bagashira ibihunda cyangwa imitoto hejuru by'ibigara. Imanza zirapfa, ibyo batetse bigapfa, ibintu bigatabadanana, ibyiza bigahinduka, umugeni n'umumenya, umukwe n'umumenya, ibintu birapangana kubera urushana. Urushana kandi urushana rimwe na rimwe uzobirara ruronona n'imirima. Imirima myinshi irabura kubera urushana. Sinzi ndiko ndavuga abantu barimye nibo babimenya. Nka frere yabaye hano mu gisagara agakurira akavukira ivyo ntabyazi. Ivyo ntabyo yomenya kuko hano nta rushana rwahabaye. Ariko iyo ibiharage byeze mu rushana byinshi birabora bikamerera mu murima, bakabura ingene babisarura kubera imvura nyinshi y'urushana. Bikabura bigapfa, ibintu birapfa, n'ibyo basoromye bikarundwa mu rugo bakabura ingene babyanikira bikahamerera kubera iki? Urushana. Urushana ruzana amageragezwa menshi ku bari ruguru. Urushana imanza zirahagarara. Iyo zibaye naho ntizisa uko zategerezwa kubaho, ni sembore gusa ngo habaye urubanza, ikimenyetso. Usanga kandi nino mu rushana y'imvura yakwenda gutosha hari kuza abantu bajana nk'abiri, haraza abantu 50 kubera imvura. Naba nabibonye mu gatondo imvura izindutse igwa, hari kuza abantu nk'igihumbi cyangwa haje nk'amajana 3 kubera urushana. Abantu baratinya n'urushana rero, kandi abantu baratinya n'imvura. Imvura cyane bose batuma babona izuba rikabakubita muga n'imvura baranga ni ikibazo gikomeye cyane. Niko navuga urushana. Naho waba wambaye neza urushana, ibintu birahinduka, ishusho igahinduka, ibiratuka bikurika bitwara mu ntoki, ugasanga abantu basinzi no mu mashashati, ibintu byahindutse kubera urushana. Nta gushatsa mu rushana n'ibibaho kuba baruguru yambara ibyo byose akavuga ngo n'ubundi imvura igiye kuva mu mwanya ndavundagara. Nta maniro yo kwambara mu rushana. Ibyo ntibinabaho. Mu rushana nayo haba ibihe hagenda abantu bihebye, hagenda abantu bakamiritse bamenyeye ubunyerere, kuko mu rushana habaho ubunyerere bwinshi cyane.
biranejereje hari ibihe by'urushana hakabaho n'ibihe byinshi kandi ikintu kinezera umva mw'ijambo ryaryoheye cyane urushana naho rugwica ibintu byinshi naho ruhindagura ibintu byinshi naho rubabaza naho ruhagarika ibintu byinshi rugira umwanya muto ni ukwezi kwa kane gusa urushana rukarenga Yesu bari gutera haleluya n'ugwatanya gato urushana rurahari ariko rurarangira kandi urushana ruheze hanze izuba haleluya urushana abantu barihemura nibyo mu rushana baraburana nibyo mu rushana batana kumwitomo ariko urushana ni igihe gito ni ukwezi kwa kane ni ukwezi kwa kane haleluya haleluya ariko nawe ubyumva amatara y'indi haleluya nawe yarayanganirije ngo ndakubarire urushana rurahari ariko rugiye kurangira kandi urushana iri jambo ntiwaryumvise neza iri jambo ntiwaritahuye neza haleluya hasta hivi urushana rurarangira urushana ruriko rurarangira urushana ruriko rurarangira urushana rurarangiye urushana baramukanya bagira uramundamukiriza wewe wagezeyo uramundamukiriza kubera urushana ntirumwemerera wewe kwaje kumuramutsa abagezeyo arababwira ngo uzomundamukiriza n'uyu munsi abantu basa n'abankanye basa n'abantu badatahurana kubera urushana nta kintu bari bufashanye nta kintu ari bumukumarire kubera urushana ariko urushana tahurira ijambo rufise umwanya muto uko koze uko ariko kose urushana n'umwanya muto yamuyera yanganirije ku rushana ariko kandi arambwira ingaruka n'ingorane zo mu rushana ariko arambwira ngo rufise igihe gito rufise igihe gito ni ukuri rufise igihe gito oya harura nawe umwaka ufise amezi angahe 12 ariko urushana mu kwezi kumwe gusa ariko ukwezi kumwe kubukure kubutakaza ibyizigiro ukwezi kumwe naho wowe umaze imyaka 5 umenya ko imbere yawe hakiri imyaka myinshi haleluya naho wowe umaze imyaka 3 wigeragezwa imbere yawe haracyari imyaka 20 yo mu bihe by'umugisha ibihe by'amasezerano ibihe byo kuba mu bugombe bw'Imana ibihe byo kuba icyo Imana yavuze ibihe byo kugendana n'Imana no kubona ubwiza bw'Imana ibihe birebire byo kutaba mu rushana iyo ubyumva watera haleluya reka gucika intege nibyo uri mu rushana kandi impemu yera ariko arambarira ngo rugiye kurangira urushana haleluya haleluya urushana ntabwo ruzanwa n'umuntu ruza kuri misiyo kuko ari porogaramu y'ijuru hariyo porogaramu y'ijuru hari ibintu uri kuracamo ari porogaramu y'Imana kugira ngo bigukomeze kugira ngo biguhingure kugira ngo uzobiva muri kindi kintu ni porogaramu Imana yasizeho kandi ibyo byose bishobora kuza bifise icyo bigomba kukubwigisha ariko umukozi w'Imana nameze umukozi w'Imana arakurera kuva ukivuka mu gakiza akakwakisha ukivuka mu gakiza uba usa n'umwana mutoya akakurera akagukomeza akagwana n'intambara muri wewe akakugwanira akagusengera akakwigisha kugera ahantu ukura umaze gukura ntakureka agumana nawe kandi ntibihera intumbero afise wowe siyo kukuvukisha hama ngo ukure gusa ugume ngaho afise intumbero yo kugufasha gushikana umugambi bwo mw'ijuru ahantu urahumva neza icyo Imana yamutegetse n'intumbero afise umukozi w'Imana w'ukuri intumbero
bwawe gushika agufashe gushika akujanye mu gihugu cyo mu ijuru. Mu gihe umubyeyi wawe isa kubyara akagukuza urongoye akaca kugira ati aho nahawe. Si ibyo gusa, umukozi w'Imana si iby'imwemu gusa, arinjira. Iyo turiko turagwana n'amadelivrance, iyo turiko turagwana n'ibicaniro, iyo turiko turagwana n'ibintu bitandukanye byatwaye umugisha wanyu, umukozi w'Imana yinjira no mu buryo bufatika, ibintu bifatika, ibyakunaniye, ibyase, ahangana nabyo kugira ngo ubeho uri umuntu aguwe neza. Iri jambo nibaryumvise. Ubwambere ahangana n'ubwana bwawe, ikigira kabiri agahangana n'iby'impemu saho gusa, ubugira gatatu agahangana n'uko uzogushikana mu ijuru saho gusa, ubugira kane agahangana n'ibyo yogufasha kugira ngo ntubu w'inyuma, ntubusuzuguritse, ntubete nabi, ntubu umuntu kandi waramenye Yesu. Hari Imana yakubariye yo mu ijuru, akubwira Imana igira neza, Imana ishoboye, Imana itabara, Imana itananirwa. Iyo Imana yishura abantu, iyo ibyo yakubariye aragomba ko bitaguma mu majambo gusa, bija no mu ngiro. Acavana n'ibicaniro byose biguhagaze imbere, akabimenagura kugira ushike mu isezerano ryawe. Iyo byumva bakira. Haleluya. Urubico gihe ataja no mu bintu bifatika mu mugisha wawe, akagwanana nabo kugira ngo ukure ibyo utabona we bakabibona, ibyo udatahura we bakabitahura. Haleluya. Kuko abari mu isi y'impemu, aba yarahawe ubumenyi mu isi y'impemu bwo kumenya ibicaniro byose byagufashe mpiri bituma udashika ku mugambi wawe. Nawe aba yarahagaze ku gicaniro cy'ijuru, igicaniro cy'ijuru kikamuhishurira igicaniro cy'umwijima, hanyuma agafata imigambi yo gusambura ibyo bicaniro. Ibikorwa by'umukozi w'Imana si ibyo gusa, aho arazanye ibintu bifatika, acaja no mu rubyaro rwawe, abana bawe bagukomokako. Kuva muri Sunday school, abafise imigambi yo gukurikirana abana bawe, kubatoza indero, kubigisha, kubakurikirana urubyaro rwawe. Iyo umukobwa kanuni akunaniye uja kwa pasiteri, umuhungu ananiranye uja kwa pasiteri, ibintu byose bidabangana ni kwa pasiteri. Urumva ibikorwa by'abakozi b'Imana. Haleluya. Ibikorwa by'abakozi b'Imana. Umubiri wanse kubw'amagwaro uja kwa pasiteri, ariko papa wawe urwaye ntabwo uja kwa papa. Kandi icyo umubwira ariko urwaye wamuba premidi, hano abantu baba bariko baravomesa badudawako turwana n'abazimu b'indwara, abantu bahuye n'ingora, amagwana, abazimu, ibisigo, nkembi z'abarozi, byose ni kwa pasiteri, imicafu ni kwa pasiteri, ibintu byabyo byose ni kwa pasiteri. Haleluya. Arabyumva. Haleluya. Niko ndavuga ibikorwa by'abungere, ibikorwa by'abatoranijwe. Hari ikindi gikomeye cyane. Ubundi umukozi w'Imana yahawe ubushobozi ku bintu byose biri hano mu isi, ku bintu byose biri hano mu isi. Umukozi w'Imana yahawe ubushobozi ku bintu byose byaremwe hano mu isi, kuva kuri bito gushika ku byo hejuru. Ubwa mbere yahawe ngo ndabahaye urufunguzo rwo kugurura n'ubwo kungana. Imana idufashe cyane. Abwirwa ngo Imana yahawe urufunguzo Petero, imugira urutare, iramubwira ngo iri shengero ndaryubatse ku rutare rwe Petero. Kandi natwe turi ibyago bya Petero, turi intumwa z'Imana mu gishimwe. Avuga ngo uwo muzohezagira azoba ahezagiwe, kandi uwo muzovuma azoba avumwe. Ibyo muzoboha bizoba biboshwe, ibyo muzugurura bizoba byuguruwe. Ubuzima bwose bubaho bwiza buva mu biganza n'ijambo ry'abakozi b'Imana. Ubuzima bwose, abantu bose bariho. Niwabona abantu batwara amasosiyete, niwabona abantu baganza mu butegetsi ubwo aribwo bwose, bariko baganza kuko abakozi b'Imana bakiri ku mavi bavuga ngo Mana tabara igihugu, Mana gira neza abayobozi, Mana gira neza igihugu cyacu, kubwo kumva amasengesho y'abana b'Imana.
umuntu akaca atwara ibintu neza bikagenda neza. Kubw'iki? Kubwo abana b'Imana bagihamagara ijuru. Kuko iyo duhamagaye ijuru, inkomezi n'ubushobozi bw'abadayimoni buratakara. Ubushobozi bw'abadayimoni buratakara bugahagarara kubera duhagaze mu ijambo ryayo. Imana nishimwe cyane. Amen. Twongere dukomera amashyi mwambere. Isi ijambo rito cyane rimeze nk'ubuhanuzi, hanyuma tuce dusenga. Tumaze iminsi turi mu nyigisho kandi zagiye zidufasha cyane, ariko hari ijambo rimwe gusa Imana yasize ku mutima wanje, inyeretse n'ibintu bitandukanye numva nipfuza ko tuvugana. Kandi iri jambo rishobora kuraba umuntu uwo ari we wese ari hano, kandi si iryo gushusha. Hari ijambo ryo gushusha urukato cyangwa imurari, ariko iri jambo ntabwo ari iryo gushusha urukato cyangwa imurari isanzwe ryo gufasha abantu. Ni iri jambo riri mu ndirimbo 2 ku murongo wa 11. Ni iri jambo ni iryo nyene, ntabwo nza kuritebako kandi sindarisigura cyane. Washaka ndarivuga ku kanya gato kuko n'umwanya mbona usa n'uri kuragenda kandi mwafashijwe mwahezagiwe. Hanyuma dufate umwanya dusenge. Reka dusabe mwarimu Olivier adusomere indirimbo 2 ku murongo iri jambo ni waryumvise neza. Iri jambo ni waritahuye neza. Haleluya. Hata hivi urushana ruraranga. Urushana ruriko rurarangira. Urushana ruriko rurarangira. Urushana rurarangiye. Urushana baramukanya bagira uramunda mukiriza. Wewe wagezeyo uramunda mukiriza kubera urushana. Ntirumwemerera wewe kwaje kumuramutsa. Abagezeyo bababwira ngo uzomunda mukiriza. N'uyu munsi abantu basa n'abankanye, basa n'abantu badatahurana kubera urushana. Nta kintu bari bufashanye, nta kintu ari bumukumarire kubera urushana. Ariko urushana tahurira ijambo rufise umwanya muto. Uko koza uko ariko kose urushana n'umwanya muto. Namuyera yanganirije ku rushana, ariko kandi arambwira ingaruka n'ingorane zo mu rushana, ariko arambwira ngo rufise igihe gito. Rufise igihe gito. Nukuri rufise igihe gito. Oya harura nawe umwaka ufise amezi angahe? 12. Ariko urushana mu kwezi kumwe gusa. Ariko ukwezi kumwe kubukure kubutakaza ibyizigiro. Ukwezi kumwe naho wowe umaze imyaka 5 umenye ko imbere yawe hakiri imyaka myinshi. Haleluya. Naho wowe umaze imyaka 3 wigeragezwa, imbere yawe haracyari imyaka 20 yo mu bihe by'umugisha, ibihe by'amasezerano, ibihe byo kuba mu bugombe bw'Imana, ibihe byo kubona icyo Imana yavuze, ibihe byo kugendana n'Imana no kubona ubwiza bw'Imana, ibihe birebire byo kutaba mu rushana. Iyo ubyumva watera haleluya. Reka gucika intege nibyo uri mu rushana, kandi mpemu yera ariko arambarira ngo rugiye kurangira urushana. Haleluya. Haleluya. Urushana ntabwo ruzana n'umuntu, ruza kuri misiyo kuko ari porogaramu y'ijuru. Hariyo porogaramu y'ijuru, hari ibintu uri kuracamo, hari porogaramu y'Imana kugira ngo bigukomeze, kugira ngo biguhingure, kugira ngo uzobiva muri kindi kintu. Ni porogaramu Imana yasizeho, kandi ibyo byose bishobora kuza bifise icyo bigomba kukubwigisha cyangwa ahantu bigukura naho bigomba kugushikana urushana. Haleluya.
gususuruka, hari ibihe byo gususuruka. Uyu munsi nibyo nturi kurambara neza kuko ari mu rushana, ariko ibihe byo gususuruka, ibishanga byaheze, amatopi yaheze, kunyagirwa byaheze, abantu barambara amakositime, abantu barambara imishanana, abantu baravuta, abantu barambara amaribaya neza, abantu barambara impuzu zera, bagatambuka bagashaza kuko baba barenganye urushana. Haleluya, haleluya. Umuntu araca mu rushana rw'amajambo, umuntu araca mu rushana rw'indwara, kandi umuntu wese urushana rutegerezwa kumugira kwingaruka. Urushana nta muntu n'umwe rutashikira, waba mukuru, waba hejuru, waba uhambaye, waba umunyamafaranga, waba uwize amashuri. Urushana kubera ari porogaramu y'ijuru rurakugerako, rushobora kuza rufise iyindi shusho, ariko umuntu wese urushana rumugerako. Ariko Imana ni nziza. Haleluya, haleluya. Abo turi kumwe, haleluya. Humura, hari ibindi bihe bigiye kuza, hari ibindi ukuri kuhoraho, hari ibindi bintu bigiye kuza. Ni ukuri kuhoraho ndakuzaniye nka mesaje. Haleluya, oh haleluya. Hari ibindi bihe tapasike lote. Mana yambariye ngo ndakubwire ngo hari ibindi bihe bigiye kuza bitandukanye n'urushana wari umaze kugira, kandi ngo kwihuta kuza, kandi ntubibona, ntumenye ingene byagenze. Nk'uko utamenya iyo umuyaga uturuka biyurengera, nk'uko utamenya niko utazomenya ingene ibyo bihe bizoza. Ariko ndagutangarije ngo birahari. Hari abandi we, hariho ibihe byo gususuruka, kandi bitegerezwa kugushikako. Ibihe byo gususuruka, kandi ibihe byo gususuruka nibyo byinshi gusumba iby'urushana. Ariko Mana yo mwijuru, rushobora kubitahura, rushobora kubyemera, mugabo ndabitangaza n'imbere y'Imana yabivuze, n'imbere y'Imana yabiprogramye, kandi ata kintu kibihagarika. Urushana rugiye kurangira,